Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Adurashpaka imatataq yuyanki. Chay lucero kutin rikurikpika kushikushpami katirkakuna. Ñawasiman yaykushpaka wawata mama Mariandikmi rikurkakuna. Wawataka pambaman kumurishpami adorarkakuna. Chay washaka paykuna apamushkakunata paskashpa kurita, inciensota, miratami kurkakuna. San Mateo 2:10-11. Jesuska shuk watata mana kashpaka ishki watatami charishkakanga yachak runakuna rikunaman chayanapaqka. Jesuska chayrak shuk uchilla wawami karka. Chaymi paykunapaqka imata mana ruritukurka. Chashnakaqpipish rikushpaka hatuntami kushikurkakuna chinallatak shuk hatun mantaqpaq chikanchishka kamarikunawanmi hundachirkakuna. Yachak runakunaka Jesuska pikashkamantami kushikushpa allinirkakuna. Shuk wawa pi mana ruritukuypaqta rurashka chinallatak hatun mantaq kachun kachasha nishka. Jesuska shukllatapish manaraq alliyachishka karkachu, mana kashpaka manaraq imata willashkachu karka. Chashnakaqpipish chay yachak runakunaka pambakama kumurishpami adorarkakuna. Dioska ñukanchikpaq ima allikunata rurashkamantaka allinichunmi munan. Ima shuktaqta Dios ñukanchikpaq ñamana ruraqpipish ñukanchik adorashka kashpami katin. Adoranaka kantanata takinata yallimi. Adoranaka apu Jesuspaqlla shuk chuya kawsaymi. Romanos 12:1 nin. Chaymanta wawqipanikuna Tayta Dios hatunta llakishkata yuyaypi charinkichik. Chay yuyaywan kankunaka kikin aychata payman kushpa rupachikshina pay kushikuchun paypaqlla chuyata kawsaychik. Tukuy shunguwan Diosta yuyarishpataqka chashnami kawsan. Adoranaka tukuy punchakuna ñukanchikllatak Diospaq hipapaq rurayta munaywan chaskinami. Chayta rurashpaka tukuymanta ashtawan hatun regalotami Jesusmanka kunchik. Shuk shungu paypaqlla chikanchishkata. Allitaq apanakuyka shamunmi Dios tukuйтaq riqsishkamantapish huyashkamantapish. Chaymi ñukanchiktaka ukumanta kanllaman musukyachin. Sinchi punllakunapipish shuyana yuytami kun. Chinallatak Diospi kashkamanta kushikushpa allinishpa yuyarichunmi sakin. Yuyarishun ima horas adorashpa may kushiksha kashkata yuyari. Ima horastaq Jesuspi kashkata yuyarishpa kushikurkanki. Asha tiemputa chikanchi apu Jesusta mashnata huyashkata ninkapaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, Pagillata Guyashkamanta.